Mutongeria wa Barea Kaindene mbunge kaunti ya Meru na kinya nowe MC wa wodi ya Kithi Mwenda Ithili nonekete kurega kunganirwa ni wirane bwa kurikithia ukaria kiri wamba bwande Ithili akiwa kinya kethira minister wa ukaria bwandene Kipchumba Murkomen na ugire operation ni ambiriritie bobo gutira ciara matunda buru akiongera na kuga mpithukiro no chitite na mbere gukujirwa na kuria siasa ba Meru gweka nthi siasa cheuge bwa one term na two term na kurumira kuthangikira mu Meru. MC wa Kithi Mwenda Ithili na nowe mutongeri wa Barea Kaikire mbunge ya Meru na ashumiretie kuorodha waziri wa ukaria bwandene Kipchumba Murkomen akiuga kinyari gutumiria kuthithika kwa musako jwa ukaria kiri mianga ya Isiolo na Meru na aria wamba bwandithia bwithirite butabareketie ariuga gute macerana no kandithi gwita na mbere kwiwa na kinya kari ariuga no kaba kwithira kiuragwa ni maitha oro itwathikire NPR omwe otwe mathikone ungi narorairwe na au twe mathikone ringi muntu ungi umwe civilian orawa so na bangi ba chibitare ba ilba umizitwa na ng'ombe thousands ng'ombe ichiurite so ndenda kuria atiri CS Murkomen na githure kindiki na President William Ruto ndendo buri atiri kabuti na interest na Meru come in for Meru community no ndituri itunoi Ithiri nkuruki norotete ndibi githure kindiki akiuga ni untu Meru ni kwa onja na nethirite akidunga uko kinya ntuko inga ikurukite na kumuria nikiati kwariria mantu jegiokaria na kinya kira Rais Ruto thirikari awete kujuria mawira na jade kwithire na ndipi oingo kwira hatiri okay kwithira no kwa this is your community and this is your backyard wo bureta kwithira interest chanto bagwe especially security otegindu kompana maisha ya muntu obureta otegi with a lot of concern na with a lot of seriousness na bondo kwenda kwira President William Ruto your government is a joke trikare ku iruwo inaruo ruru inge muno na ikyo ndo kona serious people in the society but we align na this two time irabukuga no ndugethera bukaua manto ya kutwiga ni opposite ya burabuwa bowa kwina operation uti operation ya karika bwa kuongera Ithili ariuga kinya kethira Meru iri na atongeria ba murengo jo andam na tutam atongeria ba bonthe ni babati gwika mendekithe ja mukari mbere despite functions ira twinacho either one term or two term. Let us take the interest of our people. Chedre no interest ira tunga indi twinde as Meru community. Teto tweka bamwe. Ondari yo tonda wenende thirikari ni kwa muntu ko ngenda onto nakarite Ruto. Kana kurongo ngenda samoyo onto nakarite muntu ungi. The common point here twinde twelindas ni antu wetu ba Meru. Muthiene kiruga mbibo Ithili. Ikia gwithamba ni terete thira ndazi ni to Meru. Ndatho ira tukathithia Rwanda rura. President Uro gethira aigua that time no geagoria ke report rande to sheweru Juma ria kwa rietwa ni mutuge kare.